Znači, molio bih nadležne organe, ako je moguće ikako, da ukrste prava i obaveze kako ostvariti osobe s invaliditetom. Da, osoba s invaliditetom ne donosi silna rješenja ili ti potvrde ili ne znam nija kopije, nego samo da Centar za socijalni rad izda potvrdu da je osoba s invaliditetom živa i sa tom potvrdom da ostvari sva svoja prava u tekućoj godini. Drugo, oko uvoza automobila. Da se automobili, ako je to bez PDV-a, da se PDV ne plaća. Zašto bi ga plaćali pa vraćali? Znači da se oslobodi PDV-a u startu. A ograničio bi ja lično osobama s invaliditetom pravo na uvoz automobila skupljih od 20.000 eura. Ali džip od 60, 70, 80.000 je malo sramota za osobe s invaliditetom. Prosto ja smatram da je sramota da neko stavi nalepnicu i da se vozi u tome. Drago mi je da ljudi imaju pare, ali mislim da može da se vozi u skromnom automobilu. Toliko hvala.